Good morning. Midindi na Adole Fredericks. Ena yebeye Dar Koa. Ebi mu nso friend Zoe. Yawo mesewa, yawo hwintia, yawo pepper, yawo nkitinkiti, yawo widiaba, ena yawo star anise. Yawo ye ebra yachi, ena yawo ye nkatie. Yawo ye salt, ena yawo ye sugar. Before I be sure see no pese mutini amabiase ya wa certain sunti yentumi nyam mane mfi wa ha nti ya ye dia ye betumi ayusu e wa ha nti we ye ebro a yache a ye di niama we nyina afra a yache e na yanyam nti before I be sure see no e say ye hu say wo di we a ye ebro a yache wo di beka we mu ho na wa blend it uwi a wo de begu dia ya nyam dada no eno ne se na ebe ya ebe nya ya Dar Koa ne nti ye be mix bibia e wa ha na idea salt no egum kakra bi na idea sugar no so afra edi enkati no so aka ho aka ni nyina abom ewia ye de begu ye woma ne mu woma yemfa nye abe wedro yemfa nye abe eno na obehwe egum na wawo se na ebe ye betimi achi ne ho When I must hear to come so that's Ghana man say cause the brown or kwanso nko say obobo modian na wasua ade ka maka my friend Dar Koa enuaba na eye na me say oh hwe it's part of year trail enioma eye Ghana enioma beyond this month na say so cause now the dijumo kwanso nko it's very very important so Ghana man or prepare come at the mind that's so nice
I wish send me tie the odi ka dey you Dar Koa no say minim nyom am dey ye na sa o the two onuma second member was also nyom am we brefo nti no we nyom am dey